Ndabasuje cyane bakunzi ba mu Rwanda TV, reka mbifurize gukomeza kumera neza aho muri hose. Abanyarwanda muri mu Rwanda n'abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda bagiye gushaka ubuzima, n'undi muntu wese ushaka kumva ururimi rw'ikinyarwanda, reka mbifurize kumera neza aho muri hose. Uyu munsi rero dusa nkaho tugarutse mu gice cya siporo nanone. Ubushize duherukana muri siporo turimo turababwira siporo mu Rwanda, by'umwihariko mu mukino w'amaguru cyangwa se football, igihe yatangiriye ndetse na development yagiye igira kugeza uyu munsi. Ngira ngo nari mwibuka neza nabwiye ko umukino wa football mu Rwanda watangijwe n'Ababiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na za makumyabiri, kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na gatanu nibwo ikipe ya mbere yashinzwe ariyo Mukura Victory Sport. Turakomeza mbabwira ukuntu amakipe yagiye aba formed, ndetse nza no kubabwira igihe shampiyona y'u Rwanda yatangiye, mbabwira igihe u Rwanda rwemejwe na CAF muri Afurika, byari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani u Rwanda rwemezwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi rizwi nka FIFA. Umuntu utararebye ikiganiro yasubira inyuma akagenda akakireba, cyavuze development y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rero uyu munsi tugiye aho noneho aho abakinnyi bakinira, ubwo ni muri stade. Tuvuga stade ya mbere mu Rwanda yubatswe ryari ni iyi. Stade ya mbere yubatswe mu Rwanda ni Stade Amahoro, cyangwa muri rw'icyongereza ni Amahoro Peace Stadium. Ni stade yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na gatandatu, ubwo hari ku ngoma ya Juvenal Habyarimana. Icyo gihe rero Stade Amahoro yubakwa, niyo stade mbere yari yubatswe, yubakwa yari ifite ubushobozi bwo kwakira abantu baje kureba umupira cyangwa se baje kwitabira ikirori runaka, abantu bashyika ku bihumbi 25. Ikaba yarubatswe n'amafaranga angana na miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Rero nyuma yaho, nyuma ya jenoside yagiye ivugururwa, ko urabizi muri jenoside yagiye iterwa amabombe, irasa nkaho yangiritse, bagenda bayivugurura. Rero ejo bundi 2024 nibwo navuga ngo yavuguruwe noneho ku rwego rudasanzwe, isa nkaho yabaye renovated ku buryo budasanzwe, ku buryo ubu ngubu isigaye yakira abantu 45,000. Rero ikaba yarubatswe igasozwa itwaye amafaranga angana na miliyoni 135 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ifite development, ifite aho yavuye. Bwa mbere yubatswe ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 25, uyu munsi ni abantu 45. Bwa mbere yari yarubatswe itwaye amafaranga miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika, uyu munsi ikaba yarubatswe n'amafaranga angana na miliyoni 135 z'amadolari y'Amerika. Rero igihugu cyacu cy'u Rwanda kimwe kigenda gitera imbere ku muvuduko udasanzwe pe. Rero niyo mpamvu utagomba kukijaginga, kuko turacyari mu nzira y'iterambere. Ngenda mbabwira ibintu uko byahoze, uko byakomeje n'uko biri uyu munsi. Urumva ko igihugu cyacu kimwe kiratera imbere, natwe tugomba kuba bashya. N'ibihugu igihugu cyacu kimwe cyubaka ibikorwa remezo, natwe tubijyamo tugomba kuba bashya. Rero reka musabe ko subscribe kuri mu Rwanda TV kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro n'ibingibi by'ubumenyi bushingiye ku gihugu cyacu dukora. Rero ngene mu mafaranga kuri mu Rwanda TV, musigara n'amahoro y'Imana.